the Ashanti Regional Chairman of the ruling New Patriotic Party, Bernard Ntwibo Isiakon. Do no friend chairman Wontumi. Wenya Yura Santehene Ohene kese nyame kese Otumfuo Otumfuo say to onyane kasetia yenni evidence bia say vetting room honi eni hobi enti ye ntimi nka bi say esiye anase ensi na Henry Nanabuachi de na owo vetting room hobi ono na ye chairman of the vetting committee. In fact obia oko Dr. Mahmoud Baumia campaign office bia no ade say ohu Henry Nanabuachi ewo vetting room ho na Henry Nanabuachi de ensem bi abetudwa we no otro no on the Facebook wall na o say my attention has been drawn to a media reportage suggesting that the Ashanti Regional Chairman of the New Patriotic Party, Mr. Bernard Ntwibo Isiakon, popularly known as Chairman Wontumi, has acted in a manner that is disrespectful to His Royal Majesty Otumfuo Osei-Tutu II at the party's recently held Ashanti Regional Parliamentary vetting. As the chairman of the vetting committee, I can recall a little misunderstanding that ensued between the regional chairman and the Mensah South constituency organizer, in which I was committed in resolving. However, in my capacity as the chairman of the committee, did not personally witness any such conduct by the regional chairman that sought to disparage or lower the authority of our revered and highly respected king during the conduct of our work as a committee. Dear Nanabuachi eke nyina ne say wenya ntiye se ensembi enenam de ubo krata mu na ono as the chairman of the vetting committee a ehia mu ewo Dr. Mahmoud Baumia campaign office no obetimi aka esanse de course osu ewo vetting committee room hon bia no ade se na nani twiem na nasososo esim obetimi aka se no kwasem se entawantawa bi ekoso ewo the Ashanti Regional Chairman of the ruling New Patriotic Party, Bernard Ntwibo Isiakon, and the constituency organizer of the party, Mensah South, na say ye kan Abuba entem. Misunderstanding bi anase ntawantawa bi esi omuntem. Nemum onkai da say Bernard Ntwibo Isiakon eka akasa bi a enye ekire opemso anase bi a oye eniamon sembi ekire ote koko eso nti ono de as a chairman of the vetting committee no enya ade se ote sasem bia ekoso an sen ade poti ni sie enti yera chairman Bernard Ntwibo Isiakon aka Chairman Wontumi the Ashanti governor oni edi hunkomo me nkuti Chairman Wontumi yo Chairman Wontumi ne wakwa Chairman Wontumi ne na mesum yura Asante hene masum skadwa na masum MPP ne Asante kotoko obi o Asante mamu bia ni se mekasa edubu ni anidie na mede mayura ansa na makasa Asante man nyina bedi madanse omo a ivi omo mpamasam kura bedi madanse se Wontumi ebu a wose mede masikadwa ase yura e bia mede ma na no day ye vetting ne bibia ne see ye national organizer wo ho ana ye woman organizer so e wo ho ye nasala e wo ho ana ye lawyer ba ko Fred Idi ono so wo ho MDC is fu nyina din wo ho ana Mensah South for ade amanfo bi a mo wo ho so e wo ho ye bibia manokra ankant bibia entia NAPO na ba veti no na mekase anyem mpo na me ye chairman na B national organizer na ye chairman nti oyese me kai interview NAPO
oduru hɔ nam so minister me say oyɛ nam se daakye hene we deɛ yɛwura ketia mompo baayɛ yɛ busa de bibia nti wo deɛ me mpɛ bebusa wo bibia nti vetting wa pass ɛne kɔ ti sɛ ya na mekaayɛ manka bibia mana amro so ana the chairman of committee yɛna da bi aka sɛ chairman Mr. busa de bibi ana meka sɛ Sadia daakye hene nanka me mpɛ bebusa wo bibia o Oheba ka me mpɛ bebusa wo bibia nanso sɛ chairman of the committee ne ka sɛ chinchina me musa wo bibi dia ene me ma dia me pese bibusa de say after 2024 ye really 2025 fa dia na Ghana for expect say na Ghana bisi asem ba ko pe na me busa asem ba ko pe na me busa do ana o sha si free Kwame Nkrumah time ana oka de waso oka bia awo fete nase ana odi bedru ba bia waso odru no de me mpese me de betudwa o wieye ana aye na nabi national organizer se me de me bedu ho adanse ana o sha se odi adanse ni nyina so ka ho ni nyina ye to di wieye ewie yuma organizer so be di ne ho adanse obi a wo bia di ne ho adanse ti omu wieye no ana sorry ana yachia no ana okoi kwansini ana manhia south omo organizer buba ebai obai Wontumi wanya de no se bobo o de se bobo table no so wanya de ide meka kiro obi antimi nka kiro na mse ana obi atiatia no na mse bunya na minti adekora opeso ka kiro me ya no sa denti wani da po ho adanse adenti wani da po ho adanse ana so o se mina me din ka kasaye na me kura no na me mpese bebusa ne bibia da me se onko na me se onko itimina bi kasa no wanya de o de me se bobo ho e ho na me susu me yese no kura mi ntwantro because obia wo ho na me se abuba e de o ya mabuwo MPP vetia se ne wo Aminima Kingdom free hako so when free has dem has yakwa obu de beyo ana the chairman of the committee yena na bi no ase uwe chairman was chairman I support you goof ko ana obi a wo yiri bia so e condemn no kwansini ana na kwa kudua kokoso hene e cha se Kingdom na wo kan no na wo patch say and I'm so say MPP yi na bia no na akọ ibe ye a eye and was say na me ka say woni asante na bi say nana we ifri hifa hey na kubo ye uradi nana ma eye woman organizer because abia ye vetting ye asbo okay say chairman ka boni o aditi na we yesa anana na bi etu na nugu na nakwa kudu asese nana o yesa ye be mo afiri ase anana nakwa kudu apa and I'm saying that unumbu me de wo mayura but my aspect is even probable need my aspect is BBC na beba anana na on say adia yino so ye no na me de bufuo so na ekasa na meka kire se umfiri hase nko enu ani na opa macho that was why you vet na mana you successful it is na kwa kudua adwen se o twa ntra de o sha kire bia do opese o twa ntro no enko se hwio because maybe de me bu sronko adema asanteman adema asantemawura
ɛno yɛ hene ɔte kɔkɔɔ so obuo bebree de ma de kyɛma wontumi wo bebree de ma no afei ɛyɛ asanteman koraa no obia anonim wokɔ nkrataa mu wokɔ abakɔsɛ mu yɛyi a nka busua no ho ɛna woka busua no ho koraa so a wone obi a sɛbe wobɛtumi akɔ sɛ wokɔkɔdi bi ɛnti ne wɛserɛ obi bia woyɛ yi sɛ ɛnyɛ nokorɛ koraa ɛnyɛ nokorɛ mentumi nyɛ saa mentumi nyɛ saa na ntorɔ deɛ obi apɛ so wɔdi a wobɛtumi adi bata mmerɛ bi akyi no onyankopɔn ɛbɛpa no ho ntoma nti asɛm a yɛkan ne adeɛ nyinaa mediafoɔ da sɛ ɛno asanteman obiara bɛtumi abusa na ama mpoma Asante Regional Women Organizer na nabi ɔno ɔyɛ right hand man manapo ɔno obi a bɛtumi convince no nti ɛnyɛ nokorɛ na ɔkudua na so nim sɛ ɛnyɛ nokorɛ na chama tontom so wɔ hɔ ɔmo nyinaa so wɔ hɔ obiara nim sɛ ɛyɛ nokorɛ na adeɛ bia mɛyɛ na mentumi mbɛdi asan me ho sɛ ɛnyɛ nokorɛ bia so mɛyɛ di asan me ho bɛda wɔ bibi ase all right Chairman Bernard Dentwubu akweke Chairman Wontumi ɛna ɔne yakasa na onim Chairman Wontumi ni ɔman mu watu kwan enti krofo ahyase na menhia ɛpɛ Chairman Wontumi wadwane menhia ɛpɛ Chairman Wontumi wadwane enti Chairman Wontumi sɛbe obia ɔyɛ Ghana ya media some question be out metimi working out media dey ashamensa enti me kansa na chese gama nche ma de ntumi afiri nsem ana akwaku isi ni nyina mo no me ahotoso a me wo ne say ye ka politician ya se be produce fresh anti region ya ne kasemu me ka politician fresh anti region me nya Ghana ase na me ka anti region asem me ka anti fo asem politician na waya santimi na wode asante hwahwa no ho ede Otumfuo din ehwahwa no ho ebo Otumfuo abaso da bia me ni politician na we use aden Chairman Wontumi me ba to gono Chairman Wontumi be a station Wontumi station Kumasi no osisi billboard ode Otumfuo okobie yinmu de nyina ode Otumfuo Dr. Mahmoud Bawumia na Kufuado na edu ba bia no do no so ya den e de aka ho enti obi a watimi praise ultimi edi ebuo soronko de ma yewura asante hene enye na etema emo e ka campaign ema Dr. Bawumia in fact okọ osirem kura mpo wose wade nchia kese efu asantimawura in fact NAPO Dr. Mazopoku prempe enko eda bia obete se Chairman Wontumi bo ni di bia no friend da che hene da bia na Dr. Efeni say Chairman Wontumi bo NAPO di bia no friend da che hene as what it means me the minyam na me teach him friend da che hene aden na nkofo peso mode ntutuye eba Chairman Wontumi ele na pombu na mu master de no eko mensia na Chairman Wontumi ni tumi edru ifo ewo asantimamu say politics de ya wona dan bibia no na ba hini area na so se de Chairman Wontumi de Otumfuo di hwahwa de ho me hu asantini a wa yesa ade de Chairman Wontumi why aba me chiro ase we ma decree oh Debbie go down na do di nyina ni say Otumfuo asini ba ani Dr. Bawumia Dr. Bawumia asini papa ani Otumfuo ade ha andi sufo no eni se no wo ba se okwa Santi Region Chairman Wontumi na oji Dr. Bawumia kunkura mu oni asante ma send o picture bi ma send o flyer bi even on Christmas ye be ko Christmas break ne ye flyers for Movement TV no asante patro flyer Movement TV for ye no factory TV for we see enye you me cramming me screenshot send be ya TV bi hu asama making enti flyer ye Movement TV e post ya na ye de ko
bronya brimu no obehu se chema Wontumi de Otumfuo say to ena ye adwuma mu fly o sabe Otumfuo enye na adwuma ni Dabi adwuma no enye na adwuma ena ye hwe godon he mo hwe picture no enti we ye movement TV ene Wontumi we ye flyer ye de call bronya flyer be ni was say Merry Christmas to Asante Hene, we love you and cherish you. Piao Asante Mpata me the other ones Wontumi abonu mu ase akwaha ne ntoma ya wo chia Otumfuo e wo bedwam Asante fa screenshot ne bra na tie phone head date no no man ka say afterthought me the screenshot the amount enti wo yi a tie phone be hu date ko a movement TV e posti sa ade we na wa hu sani a chema Wontumi esi value Asante Hene ene Asante man o se ono enema mi nu pe eye esikadwane Asanteman ena ne MPP eno aro ndo ni masa wase Asanteman kwa na so yan disikra na anyafe na se wo sika pa wudi anyafe na wonim the word pia no the man be ye popular Bwana patro ni December 25 2023 ena movement TV e posti sa picture we fly away December bronya da no ena movement TV e posti sa picture we yera Bernard Nchugbosi akochema Wontumi said you see a value Asante Hene na ye ni manyina sabi Asante Hene nya adwumani ye won kra ye ni kuma asekra ensoso obuo surunko ne odo a wo ma Asante Hene ti ye de ne ayi kan ho na onsoso de aye yi a ye de ye social media sokra de to ho and don't forget say Wontumi na ono so de papa ye wo hene Piao no wono na ye na piao na Kumasi boys nyina so na piao na ka ho okay de ntina bom pesa mo yes ade na nyina na America no Dr. Bawumia ntia wose ne papa ni Otumfuo no Otumfuo so se ne ba ni Dr. Bawumia no ho na ndisi fo bo pa enye no a unim chema Wontumi amanfo bi yese chema Wontumi abaye popular abaye so powerful in the Ashanti region nti ebi ni mo political ambition amfo se Wontumi wo hono mu a enye easy mo nti ye pese yi Wontumi firi ho ye ntimi anyina firi ho ye water down ne influence in the Ashanti region nti ye sha say yusu kwabra nyame se hefanu se Wontumi akwaji auction car wafa ye se waje contract wa say wa anye ye se wa ye say ye se efe kura dan ono abraye na dwuma wo di sinu kura no ne ye de eno aya asem de tia no afi ne ba bia du ni se ebe insight Asanteman e de kira ntu se ye pitch ne against Asante Hene ba wandaman ne Wontumi e Asanteman tema wandaman ne MPP na say no person go pa wandaman ne MPP because Wontumi ni mention ya problem MPP ni mention nya problem because on the face of MPP in Ashanti region enti na medi kan make say obia obeyese bia no nyansa wo fam na ene yebedi nkomo yentie ensem no bia chairman of the former chairman of the Formina constituency chairman kwasinti eka yen komo twetwen ne twetwen yen ra anopa no yentie nsem bia odi tudwa not from 87.9 Kumasi. Okay, what do you say? Or you are building an empire. A friend saying, so you to for crowd to also, so we make a damas on the ground. Or custom no, any disappear on the bed or any nothing or bettering it. Hey, me back to here. Long to be busy. Okay, nothing. Okay, but I don't know about war. You're not going to wait a mesre unse betinase akoma fm na yeni hobi o man frey o man frey me no ka se ye ni tape bia se unti uni tape bia me ba chairman unim ye na nakokoso hene nkasai enti for now no de wo kan ye no akoma fm 87.9 media camera ya de for the way eti we Americano eti akoma 87.9 FM. Yes, the chairman Kwasinti, former constituency chairman for Formina Eken. You don't home match. That is yan frey yan kohobi
yamfa ye reporter bia an rabbit in them will be eti ye nim ho hwe eti me da ase ya nti ye me pata me kan say abrantie no so oyiwa dia mfale adia hwe MPP no kumba bi e pa de ni ye obi peli bi ni ye ni ya fantom ho de bi ni le wa fo ani nyane ni a ye man jia hinzi so when you sika na so adayo a ye man jia hinzi sabi kitna ga daga ye man sika da bo dama ba di mafi ye so ni ga o ja se na o ka kasa ma be de empire ba no be in Ghana ana asante ma mu a e fi re fi na na ile wo mo a political money o mo ti ga dawo o kuma ti ya o mu le chinu e ka ko pe ti gwa yan fa bi nto na di o yan o yai ni je o na bi ye so ato wo yan ko ani chia asante ma me ka ko ani chia o ti afia da bi chama se ko ani chia no ya asante ma sa wa tama o to wo ya ni abofo le ko na asante ni ma ko cha abofo na se e wo ti asante ma e ti bi asante wo ko le na ko di fika e to abofo ma no o ka kire wo that time no na action any central region ni kansa o ni na ko support abofo ma ba ko gan ni abofo no e mo ya asante fo le ko e ti ye ni pa o ma ye di fiti ye e fo ko amitia o ya asante ni ba o ko di fika na wati asante fo ko e fa so ko o ye sa na abofo di fiti ye so o mo ni e ko yes di fiti ye Ghpage for so ati ati no edina ebia ntimi wa ya nanka afemi ko anka nya wawa ntimi fi ni na to ebia nje na no wa okwe etu ebia na asanti dem a party no MPP ele kuta asanti no kuta MPP de ogara na ni da bia ni to the property and this year no asanti dem yam pe ni ko ade no o to the civil office o clear ni bia and the asanti dem wa ya kwa mi chia bi bia asanti dem abenge impreso sana all you say obi o be so ye gina a o ni ni asanti dem akwa no akwa o be fa so be taking down gina wo je no mi ti o ba o ti ati nanka obi ko gatin o ti ati obi ko gatin wi na ma mi a won tro da ye eda so be te MPD well nti weni ne nsam mu bia eye former constituency chairman kwasinti e ka kire achiame yes ayasemo ka kire achiame anyway hey na okay enche bia and a president his excellency Nana Dankwa Akufo-Addo o appointed a deputy national security minister me no ka say die e ade se papa na djuma no hem say wanya 2 days kura yasa Jeffrey nsem letter president oma ni secretary etro ekoma papa no ye be project nana they ato boardroom na meka ne potokasa iwia ya boye humodin bia so achirem e dia betwi o say withdrawal of appointment as deputy national security coordinator reference is made and some paper we say no say letter we say no enrechi ya we date 9 January 2024 reference is made to a letter dated 2nd January 2024 with reference number OPS 101/1/24/04 na say data ye dey throw letter no any reference number and so eka home appointing you to act as the deputy national security coordinator pending receipt of the constitutionally required advice of the National Security Council given in consultation with the Public Service Commission. Upon further consultation and in view of impending reforms within the national security establishment, the President has decided to withdraw your said appointment. Please accept the President's best wishes. We are Dr. Oseibunsu Dexina, 4th January. Your man appointment as Deputy National Security Coordinator.
Eyade say president as I withdraw appointment no with immediate effects. The nam so ama president I withdraw an appointment ne there. Nyame yenim but eyade say yebekom na yakohwehwe mu yie pa the nam so president I withdraw the appointment of Dr. Dixon. Say nkomoyi say mate dada na say wontie so another rehosem so say pie Agnes Asangiliza Chigbatia, former member of parliament for Buisa North constituency. Say mami obon humodin ye papa ba no MPP amanyukumo ye panyi pa wom maame etwa nani de ahwedan nti eno so asemo a eno so free MPP akache de eba eno no yebema MPP fo nyina so yakọ